Kosong na, natap balik kosong. Tadi ada pergajian apa? Gue kan menursu papa. Apa iba? Mulut apa si Restio? Sepatunya. Yaudah Resti. Tidak. Ano sedih dengan nih? Saya pakai perjalanan menurut sapu. Tidak cuma duit sapi dipakai. Oh iya, sedih marga nih sapi, pas bagi dua. Ah, boleh ah. Serius dong nih. Oh lo bah, alam gorengan nih. Ya bisa gak duit pak? Oh, belum mau cerita melang menyan. Kali gua sidang orang bawang di foto. Dah kini si bakwan habis. Alam menyan tuh nang disirahan. Pero kosong. Oh itu semua di dulu. Kalian mulai tidak nih? Ada pelihata, seperti itu dulu sendiri yo. Dah, cuti aku tahu ya. Lalu jauh. Betul mak just tiba-tiba di kosong. Tahu apa ngulu-ngulu? Mau bisa disuruh pengen cuti. Dipanggil itu cuti. HP hepek suadong. Kau kan anak berang di hepekmu, makanya buat tuh cuti. Mulu bosak aku di jago. Gue dulu hapung ngulang. Merdalani, belanja kau di sini. Ini pikirannya. Tuh baru kan udah ko nih. Lo mak. Babukti na boy dong manor supon. Kan hepeng di manor dan gulung-gulung. Dah kawan. Gua tuh deh yang mana sopon. Ledan tadi ukuran na kuku budak kepekku. Bang orang ada hepeng muda. Ay pasti bijang sejuta sopok kan. Saya dia margani sopoda. Kalau mau putih. Ima kan? Kan ada apa gua aku? Berarti bijang sejuta margani sopok kan? Lo mau main sepedeko nih sih. Namun dong nih. Dah mah. Kesal dah kok. Gua sih kesal kok. Burjina aku udah mau narsopon. Asal nasi di lantai kita mencari itu. Tapi dia pikiranmu. Maaf dah Nida. Menusongan itu penghatapku. Nah iri dong merko. Gua sih itu mereka. Kubadik ko ngodong utungodukku. Kau gue ditipu na isarimu. Apa iba? Isi gajian itu tuh tadi di pikiran. Masih bisa nih oh. Aku bilang ku butuh ani. Perjualan itu kamar dan yang mau dong. Oh lo bah. Sih. Gak bisa musisi orang dia mau narsopon. Oh lo mak usah beda mak. Kamu ini sudah mak. Setia nih kita kuya penglama ngurut mak ke Tuhan. Sama dia dari bereko guguku. Lama naon sudah Tuhan. Salam. Emang lu Resti? Resti? Masih bisa nak Resti? Dong puasa. Bah, masih ada nggak beda lama? Resti? Bahasa anak kau. Masalah nak kata dua tahun. Mana naruh masalahku tuh. Nah dong. Aku sorong dong.
Baca betul mak, bahasa lagi sunok ko. Oke, aku rasani. Macitnya aku rasa pangulok ko. Atau lapang manang na. Manuara ho. Nanti mulai ke rejo. Diajak dongak ko nongkrong di kopi sopan. Alam jua, lebih terus tanya lagi. Itu dia di baik ko na sinalong. Laso ya do olo rapi utami. Tuloy na lagi. Tapi lumuk ko rasa. Tayo nga pa, anak pala berbuat tuh sama kata-kata yang dongan. Hilugen mo. Yang tuhuro na ilok ko niya lagi. Memang darap tadi datu diriku baik. Asal no kerja sa lelewa. Isi mendok ko daw. Gak usah diri. Jadi, kalau nalami kata-kata yang dongan mima, gak bisa laku diri mo sono. Memang tuhuro kan. Memang tohodo, urak sari ho di dirimu. Alam tu natuto nga di hutaan, tuanggimu, sari hiya do. Ino tunay mo tulungan mi. Hape, asal perdoktor niya laki hatan na tuho. Menanggo HP. Cik do rasakan na ilok ko niya lagi. Omo do ko to resti. Molo salinay do ko dongan mi. Itu dia do resti pabeni ho na sinaring kerejo terus. Ape, dokter tidak hasil na. Nak pula tanggapi be. Nak pula perbuat turaham. Lak madorani. Alana, soe tau kalaki, sokunay tau mi sebenarnya. Nasuho do ko nga ni manaw. Todo memang ni. Au pera, dak sanggup mana somos tau nomon. Olo do gabi medeli aku. Om mataku tuho sebagai donganmu. Dak sude pangarap tela mangarap to boy manipat masa depan na. Boy pasikopo diri na. Ngudang ado ke pangarap tela mangarap to na mangurut na tutuana. Pasikopo sikolan niya ka anggi ibo to na. Jala adong do nagay tulang punggung ni keluarga na di hutaan. Jadi mulu sogot sa iskuli dong kami tuho na tu dia do tibe pabeni ho akala sinari ni. Alu si madibuga sa ron. Aw do botoy. Mula tedani di hatami dah. Olo ba. Jadi marutong do kami kiri akahatatay do kami. Dong na ba? Yang mo sumarutong do ho tujuan niya riyon. Unang may diri mo mamikiri ka na subot gunay. Si pikiran mo sinatag, bisa saya dipipikiri ho. Ngita beho mo siya mamikiri ka na sa talog. Sa di hari mo aso ng dingolo mo, molusong mo ni. Buah matulus ni roh hamadok mo lehate. Dak boto, ngayon sila malakko. Buah matulus ni roh hamadok mo lehate. Molo so unod do si taon. Ada molo ni hol suhut tahe. Suminter malum si taon no. Memakari di tiap hari itu bisa nari. Bila menutup itu. Macamnya non untuk menemusekin 2.000 mak. 1.500 daftar wet hidup. 1.500 kertas polio. 2.000 pas foto. Fotokopi berkas-berkas nasi dari HP. Bah, oh lu bisa dalam 40.000. HP 5 sedari pemasuk lamaratku. Ada menaruh panggilan. Mana yang memanggil Pak Pitio?
Ay naleleng mo Melda sa berangkat. Berangkat tuh dia ada maksudmu. Dang lau haro melamar kerja. Malas aku. Ay boy do haro asunguni. Ay boy mada. Nah di puna sulu aja majalah kerja. Bahira sohya di baik ko majalaki karejo. Ba audo perjulo mangarap to siap ko. Asing do nama saya, asing do sunari. Ngapi ge haro lamaramu ibek ko tupete. Dak boto wala mi gudang na. Panggilat pe. Laksodong narang ko sudah. Basabar mo udah. Huhutang yakon. Ay setiap usaha pasti adong do hasilna. Kasong ono mak. Daro ko panggilat masih lah. Ba mungkin dan waktu na do ko dipanggil. Sabar mo udah. Unang-unang di jalo laki lamarani di pagpungo di si alidan di proses. Dia dok songoni perangkak mau ngajak pigaw. Ulu ba? Ale Tuhan, ramu ti matoktong angge ku si Melda di perjalananna. Patudu ma ale Tuhan, perkerejoan matama dianggiki. Amin. Sandra. Halo? Hai Sandra. Oh, lupain mama di sida. Mabuhay di lalaho pak mi po ah. Haci da beda ba. Tang boy da pe dol madigi. Ido ke. Aku pengen bawa sa kurasana sa di jauhi. Baru dah pilih mari terbosat dulu. Ara na sa boy bebas mardalan. Mulu mo depe sebuah asal marhuso. Kalau marhuso sotik. Mintar haci do. Ibu sih ido ke. Pas donua yang senari waktu namolo hudok kontu sedamion. Dang tiga Allah. Namang wala Sandra. Mana semua. Saya rana ngadok sudah unom mo. Dah dong. Oh. Abalnya tatahe. He do isukun atasannya. Ya mada. Makan narwa tu soal. Ida jusi dami ngabuha keadaan na senari. Pina. Oh ido. Ali lang boy da pasti orda ba. Manangadigan ako boy masuk ke rejo. Bahwa mada langsung pabuha tu atasat tada. Asal nak saya suku-suku rohana. Asa boy ba na mengantisipasi lang backup kerja. Oh lo ba. Ali aduknya dunia na piting. Lagi udok kon. Tangga tu kerja on. Ah, hamay. Hello. Shalom. Shalom. Mana ngadi ka mau udok pedang. Mula ngejauh. Ay sudah. Doon sa rejo ko. Masalah dong masuk kerja. Daw. Bahasa salah naron mancing ko. Tang naman jeng ko gana da. May suwatas ako di ba na mangida kay ada ko. Masa ada episode ke? Ba masa. Abalihata. Buhado. Arang dolo kiri nakin. Aduh madalo kiri. Lalu budak kian lo kerakin. Lalu budak persyaratan na cik mau mangida. Dokter do kita ida ba. Jadi lalu pi umur so mereng lo kiri.
Dak boto, ngayon sila marakku. Dalang bebek ko manul berkas-berkas na yun. Bahepek ko pake. Melak ko. Mana lagi sudah menulis si Sandra ya ke? Ano po ka? Dami! Ay, Ano na ilmon? Jadi ko makati tunay bigi. haroy. Ay mga lapar ho. Lang lupe. Wasa. Di maruhay nagkiko di jabon. Hachi nakikura sa patod de, mga kinakin. Di mga be maksud mo. Bawa maju mga lopapang, mga tusi mo di kada ako. Ibu terus sila mo di bekko. Dan nasi dia ba? Memang natuho do mga kikura sa patod. Bawa maju mga lopada de. Ah, malah ka. Nabuhado Merida. Nasuboy ba itamar syuro pandalang keadaan songono. Dang nang pangido songono ke ada aku. Alay do ko masih dali aku pagtunachi to. Mulat tayo ba daw mga lupa? Basi ko sumbaran boy ho. Kan nahudok ko. Mangotaki sa nakipaton. Talaro, minyan na malas ho. Nasorong do pengertian mo sa watik to Melda. Puro na sa pengertian mo tau. Mulai mana ko medyo kikarejo, daw na masuk dito nibo. Mulai ko ba si medyo kikarejo, tong darong na buwan lang. Wala salo do paksongo ni Melda. Ito sa diep kiti hodo gabi sa laku. Sehari dah saya 2 hari. Yung icok kita membayar sini musim. Salah mo di side. Alay sehari yang masih tu sama Julita dah. Oh maju mga lok pada de. Alam wala mga di luar mau. Oh, alay Tuhan. Lemo dia kesabaran mengadu fisik kami ada pusim Melda.